Hagabede Bekajinga Bujli Myntri Nagaseng BJP Hamegalaya Kibidan Arwood KMLE Uba Sanbor Uloong Bon E Ekanika Kam Hakajing Penya Jokaseng But Unle Kat Kabakaseng Kakwa Rai Jong party yang Port Delhi yang lembaga rekomendasi Jawa State. Wadon kejing keren, Rai nak hai parti. Ini penbet ya kena nomor mentah. Nggak saya pilih ikat tu ada benar yang Presiden Badan Semuri nggak saya tim di pres pilih kelami ke bawah ya keren berarti bayi orang bangilan. Ila ada pahai ke report, Port Delhi ke report itu tengah amtip. Yang bakal report kalau bayi lapha, KPD yang kena gading. Ya, kalian suki malah teng kita. Pasang baik ya akar report kayak bakal delikan rah parti high command. Itu film biling na Mbak Sanbor ronti ko ko na colleagues of the kana cabinet board. Kalong baik ka directive ni kum ka national party ka barang disiplin. Kasong la ka party ka rai ba ngantik obaru ngahaban comply but with it. Tel rakam ai directive bangan numtik obar ban ya kumturu ngahaban comply ba directive ka party high command. Halor ki Kambam Sab Jong Artili ki Autonomous District Council Uba Sanbor la Pendram Jur Yekanika Kambam Sab Ko press statement but till today man taga sigare program nadu kasi ka ba I see press statement I have not been consulted but consult court yang I met court hadu mantra I'm not aware but I have seen only in the statement in the press in media. Atau we welcome pat em gini step question ka BJP party ban eradicate ban expose kena corruption bajah gini Artli district council. Hi kata kalong ba ke parti jongi hi kreatif bi ke parti ke ba kawin ke mada first kalong ba ke corruption free party. Ke ndai hak bai de corruption gini kita sembut na kaliang jong ke parti hi ke ban ya konsol ban ngi MLA ngin discuss ngin go through the documents but accordingly habang ya don lang hapo government tagabut mangiki kum ko party rangkat mangiki MLA elected MLA ngin consult and the best bangin leban siya po chief minister habang ya yang government that is the way bangin elected chief minister banya appraise you kini problems la kini charges on corruption te nrai kum kam sulong ba ngahil dismet I was not consulted I was not called to the meeting to discuss I have just seen it in the printing press and the electronic media.